Ubu aka kanya aya makuru tugiye kubagezaho imiborogo ni yose amarira ni menshi ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Ni inkuru yaje ko b'incamugongo mu gitondo cya kare ubwo babyukaga mu gitondo bagasanga imirambo myinshi cyane yuzuye muri uyu mujyi wa Uvira. Ni amakuru yaje kubabaza bikomeye cyane bamwe mu basirikare bakuru ba leta ya Kongo mu kubona mu gitondo cya kare basanga abaraye ku izamu bose babatsinze muri uyu mujyi wa Uvira. Ni nyuma yo gusanga n'ubundi hari defense imwe irimo abasirikare b'abarundi yaje kwibasirwayo ku buryo bukabije cyane, bagasanga defense abagera kuri 90 bose bahasize ubuzima ari imirambo yuzuye muri uwo mujyi, cyane cyane muri defense yari irimo abasirikare b'abarundi. Ni agahinda kenshi cyane gakomeje kumvikana muri uru rukerera, aho amakuru yongeye kutugeraho y'akababaro y'agahinda kenshi cyane gaturuka ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Ababonye ibingibi babashe no kurokoka icyo gitero simusiga bagabweho ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi, bemeje neza ko bagiye kubona bakabona abasirikare benshi cyane batazi n'umubare wabo batangiye kubinjirira bafite n'intwaro. Izi ntwaro nubwo bari bazifite bavugaga ko bari bambaye imyenda isa kandi y'umukara, ngo bigaragare ko ari imyenda koko y'uniforme bose bari bahuriyeho. Ariko nanone bakemeza ko atari imyenda ya gisirikare ahubwo ari imyenda y'abasivile, ariko badodesheje ibyenda bisa, bavugaga ko byari ibyenda by'ibisurubeti. Amakuru akomeza kwemeza neza ko n'ubundi abo ngabo barokotse ibyo bitero ari abirukanse bagatangira kubarasa umugenda, bamwe bakahasiga ubuzima ariko abandi bakabasha gutoroka ibyo bitero. Gusa bagaragaye ari inkomere nyinshi cyane zari ziri mu nkengero z'ibyo birindiro by'abasirikare ba coalition ya leta ya Kongo muri rusange, cyane cyane kuri urwo ruhande abarundi bateweho by'umwihariko. Amakuru y'akababaro yageze kuri generali w'abarundi wari uherereye n'ubundi muri iyi Sud Kivu, aho bavugaga ko n'ubundi kugeza amagingo aya ngaya yari ariyo nawe yaje gusura ingabo ze, bikaza kurangira yumvishe inkuru y'incamugongo yasubiranye mu gihugu cy'i Burundi kuko abasirikare be babagabyeho igitero simusiga. Izi operasiyo zikomeje gukorwa muri uyu mujyi wa Uvira zose ziri gushinjwamo M23, biravugwa ko ziri gukora mu nkokora bikomeye cyane abasirikare bagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, ndetse benshi bagatangira kwinubira urugamba. Ngo ijoro riri kugorana cyane kurusha amanywa, kuko amanywa yo ntabwo agoye kurusha iri joro riri kujya ibintu byadogereye. Benshi ijoro riri kugera bagatangira kwikuramo iniforume bakajya kwirarira bonyine, ngaho kugira ngo barare mu birindiro byabo, ahubwo barara bari kwitembera cyangwa se bakarara ku mabaraza akaba ariho babasanga, cyangwa se bakarara bambaye imyenda ya gisivile, bo ibijyanye n'urugamba bakaba babiretse. Imbwira biri kuba mu basirikare bagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo nyuma yo kubona ko nijoro bari kwatakwa kandi benshi bakicwa mu buryo budasobanutse kandi uburyo bwa kinyamwuga. Nyamara baravuga ko abangaba bari bambaye ibisurubeti bisa n'umukara binjiye muri aya mabatayo atandukanye ya leta ya Kongo, bakaza bakajyamo n'ibyuma bagatangira kujombagura bakabica bakabamara. Abandi bakemeza neza ko batakoresheje ibyuma ahubwo bakoresheje none utubunda dutoya ariko turiho silence, ngaho bakurasaga bakwegereye baguteruye neza ku buryo bimera nk'aho ari agashinge baguteye, ntutabaze cyangwa se ntunatake ahubwo bagapfuka umunwa, bamara kukurasa bakakurekurira hasi buhoro buhoro kugira ngo utaza kwitimbura hasi mugenzi wawe ukwegereye akabyumva. Ngo bicaga umwe ku wundi ku buryo mwari mwegeranye atumvaga ibibaye kuri mugenzi we, kugeza ubwo batayo hafi yo yose bagize gutya bakayararika. Nyamara amakuru ameze nk'aho ari kuvugwa ubu ngubu aremeza neza ko kugeza ubu abasirikare baturuka mu gihugu cy'i Burundi baguye muri uyu mujyi wa Uvira, nubwo imibare itari yashyirwa ahagaragara neza. Biravuga ko abasirikare bagera kuri 400 bamaze kuhaburira ubuzima, ariko aba ngaba bari kubariramo n'ababuriwe irengero batari bagaragara. Biravuga ko M23 ashobora kuba yateye iki gitero simusiga muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse abo ngaba ikaba yafashe matekwa. M23 biravugwa ko nayo ifite andi mayeri menshi cyane iri gukoresha, cyane cyane mu makwagisiyo agezweho nijoro, cyane cyane ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abari kurara izamu bari guhura n'akaga, ngo abatari kwicwa bari guterwa udushinge dusinziriza bikarangiza babibye imbunda zabo ndetse n'amasitoke yabo bakayasahura. Ariko ahangaha ni ku ruhande rw'abasirikare bari kuba barinze ahari sitoke y'intwaro nyinshi cyane, bivuga ko zitari zafungurwa mu mashashi yazo ngo zibe zakoreshwa. Uruhande rw'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rukomeje kwikanga bikomeye cyane, kuko bo ngo bari kuba barinze neza aho ngaho mu gihe batarwanyije abari kuza gusahura izo ntwaro. Biravugwa ko bari kubatera ibishinge bisinziriza bugacya mu gitondo bagisinziriye, kugeza ubwo bigera mu masaha y'isaa 12 isaa moya bagasanga abahungu baracyaryamye hasi baracyasinziriye ariko nta ntwaro bafite.
Amakuru dukesha ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'i Burundi biravugwa ko abasirikare b'uyu mutwe wa M23 bakomeje kwibasira bikomeye cyane abasirikare baturuka mu gihugu cy'i Burundi, ariko nanone bikaza ku buryo budasobanutse, nk'aho bashobora kuba bari kugambanirwa na bagenzi babo bari kumwe muri coalition ya leta ya Congo, by'umwihariko uruhande rw'abazarendo ndetse na FDLR. Barashinja iyi mitwe ibiri kugambanira abasirikare b'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo, cyane cyane abaturuka ku ruhande rw'u Burundi, kuko umuntu uri kuza kubatera kandi akabamanamo abameze nk'aho ari kuza afite amakuru yizewe. Nk'ubu ngubu amakuru avuga ko basahuye amadepo y'abasirikare b'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo yarimo intwaro nshyashya. Ibi ngibi byongeye kuba n'ubundi kandi bikorwa mu buryo bw'umwuga, aho bavuze ko aha hantu baje gusahura abarinzi baho batigeze bicamo n'umuntu n'umwe, ahubwo babateye ibyo bishinge bibasinziriza, barangiza bagasahura bagapakira bakigendera. Nyamara nubwo havuzwe ibi bitero simusiga ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo, biravuga ko n'ubundi mujyi wa Uvira imodoka zigera kuri 6 za gisirikare zaburiwe irengero. Izi modoka zabuze mu masaha y'ijoro, biravugwa ko batazi aho zerekeje, kandi izi modoka bivugwa ko zari zifite abarinzi bari bazirinze ngo kugira ngo n'ubundi hatagira baza kuzisahura, kuko bavugaga ko amayisansi bayasigamo mu gitondo bagasanga ntayarimo. Bagashinza umutwe wa Wazalendo gukuramo ayo maesanse ukajya kuyagurisha mu gihugu cy'i Burundi, kuko ikibazo kiri mu gihugu cy'i Burundi ni ikibazo gikomeje gutera inkeke ku buryo bukabije cyane. Nyamara nanone biravugwa ko bageraga gutya bagasanga n'ubundi amamoteri ntayarimo, ndetse na za karada nazo ntazirimo mu modoka zabaga ziparitse muri uyu mujyi wa Uvira. Ikibazo cy'izi modoka zo mu mujyi wa Uvira nacyo gikomeje kuba agaterera nzamba, kuko kugeza ubu barashinze umutwe wa Wazalendo na FDLR kugambanira ibikoresho bya gisirikare ndetse bikomeje kwifashishwa buri munsi ko biri kujya ku ruhande rw'izi ngabo za M23. Nyamara abandi bakavuga ko bishobora kuba biri kujya ku ruhande rwa FDLR ndetse cyangwa se bikongera bikajya ku ruhande rwa Red Tabara, kuko kugeza ubu FDLR nayo ifite ibice iri kugenzura ku giti cyayo byegereye neza ubutaka bw'u Burundi, cyane cyane bivugwaho ko bitari kugirwamo n'umusirikare uwo ari we wese uturutse ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Tuve muri operasiyo ikomeye cyane yakozwe na General Sultan Makenga muri uyu mujyi wa Uvira. Ni operasiyo Gisubeti yongeye kuvugwa muri uyu mujyi wa Uvira, ahubwo twerekeze n'ubundi muri indi operasiyo yakozwe mu mujyi wa Karemi. Umujyi wa Karemi nawo wongeye kumvikanamo urusaku rw'imbunda ntoya mu masaha y'ijoro, ubwo abasirikare ba Tanzania bari baryamye bagiye kumva bumva urusaku rw'imbunda rutangiye kumvikana muri uyu mujyi wa Karemi, aho ibintu byongeye gufata indi ntera bikaza kurangira n'ubundi bose ngo babyutse bakajya kureba ibiri kuba, ariko bakaza kubyukira mu menyo ya rubamba. Biravuga ko intare zatangiye gutera amajanja bikomeye cyane izi ngabo zituruka mu gihugu cya Tanzania, nyuma y'uko bamaze kumenya ko bakorana bya hafi na leta ya Congo, ndetse n'ibikoresho byinshi biri kwifashishwa kugira ngo bandagaze uyu mutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Congo, ndetse no kurasa mu birindiro biherereyemo M23 na MLBT bakarenzaho bakarasa no mu basivile ahantu hatuye cyane biri kugirwamo uruhare n'abasirikare baturuka muri Tanzania, cyane cyane umugambi wose uri gucururwa mu gihugu cy'i Burundi ndetse no mu mujyi wa Karemi. Ibi ngibi rero M23 ikimara kubimenya yafashe icyemezo naho cyo kugabayo ibitero, aho iragigayo ibitero mu mijyi ibiri itandukanye kandi mu gihe kimwe, aho bari guhana igihe isaha n'umunota bagatangira kugaba igitero, kuko bose bari kuba bagezeyo. Bakavuga bati niba ari saa 8 zuzuye twese tugomba kugabira igitero rimwe mu bice bitandukanye izo saa 8 zuzuye. Niba ari isaa 10 zuzuye za mu gitondo twese tugomba kugaba ibitero iyo saa 10 zuzuye, kandi ibyo bitero ntibigomba kumara iminota irenga 20. Kugeza ubu ihuriro ry'ingabo za M23 Alliance Fleuve Congo biravugwa ko zitajya zigaba ibitero mu gihe kingana n'isaha, aho iminota 20 ibihagije kuko akazi kabo kaba kamaze kurangira, barangiza bakisubirira mu bice baherereyemo. Amakuru n'ubundi aravuga ko urugamba rukomeje kumvikana mu bice bya Karemi, ari urugamba rukomeje gukoma mu nkokora bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo. Amakuru dukesha ibitangazamakuru bitandukanye byandikira mu burasirazuba bwa Congo biremeza neza ko urugamba rukomeje kumvikana muri uyu mujyi wa Karemi rushobora gutuma n'ubundi ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo zicika intege amaraso mashyashya. Ni amakuru yongeye kuva imbere ku murongo y'urugamba, ni basinipa batageze kuri 4 bari bahanganye bikomeye cyane n'imirongo migari y'abasirikare bari baturutse mu ruhande rwa leta ya Congo, by'umwihariko ni coalition muri rusange yari zamutse ije kugaba ibitero simusiga kuri uyu mutwe twirwaneho ndetse n'abe mu 23. Hari masaha y'amanwa aho bavugaga ko bazamutse ari igihiriri bashaka kugira ngo bigarure ibyo ce twakomeje kuvuga haruguru bigize Mikenke ndetse na Minembwe. Nubwo hari hamaze iminsi humvikana ibitero byo mu kirere wifashisha drone zitagira abapilote, M23 ikagerageza kubinetraliza kugeza ubwo yatangiye ko kuziyobya zigasubira mu birindiro byaho ziturutse. Kugeza ubu urugamba rwongeye kumvikana noneho rwabaye urugamba rw'umwuga kandi rw'amagasa.
munyemerera aka kanya twinjire neza muri iyi operasiyo ikomeye cyane yakozwe na General Sultan Makenga yo kurasa bukware kandi gahiga buri umwe wese kandi itamukozeho itamwegereye mu bice bari barimo bazamuka berekeza mu birindiro bya M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Nuruva gusenya rwongeye kuba kwihoro ry'ingabo za leta ya Kongo ubwo zageragezaga kugaba igitero simusiga kuri uyu mutwe wa MRDP twirwaneho ndetse na M23 muri rusange Alliance Fleuve Congo mu bice irereyemo bihanamiye umujyi wa Uvira. Iyi misozi miremire iri ku butumburuke buri hejuru cyane ihagarariwe na M23 ndetse na twirwaneho yongeye kugeragezwa kugira ngo barebe ko bayigarurira bafate agace ka strategique gakomeye cyane kuba barinda umujyi wa Uvira kuko abasirikare bagize ry'ingabo za leta ya Kongo bamaze kubona ko umujyi wa Uvira uri mu kaga mu gihe izi ngabo z'umutwe wa M23 ziherereye neza ahantu heza zaba zitegeye uyu mujyi kuko ngo isaha iyo ari yo yose hashobora kuraswa cyangwa se hagafatwa uko byagenda kose. Amakuru dukesha n'ubundi abanyamakuru bacu baherereye mu mujyi wa Uvira cyane cyane n'abandi batembereye muri imisozi ya Mikenke ndetse na Minembwe biravuga ko abasirikare b'abarundi bari bikoze ndetse n'abasirikare ba FDL na Wazalendo udasize n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abatanzania bazamutse ari igihiriri iyi misozi bava mu mujyi wa Uvira bongera kwigabiza ibi bice 23 yayiherereyemo. Bavuze ko General Sultan Makenga yashatse abagera kuri 4 ubwo ne ba sniper cyangwa se bamudahusha mu kinyarwanda baza kwibasira bikomeye cyane iyi mirongo migari aho bavugaga ko yari mirongo yazamutse ku buryo bubiri butandukanye. Ba sniper 4 gusa nibo bakoze icyo gikorwa aho bari mu ntera ndende ingana nk'ikilometero kimwe bivugaga ko uwabarasaga batamenyagaho ari guturuka. Abasirikare bagize umutwe wa M23 bamaze kwiga umugambi ukomeye cyane wo kujya barasira kure abasirikare bagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu gihe bari kugerageza bagashaka kwinjirira amatware yabo nyamara bataye umujyi wabo uko bawusigiye uyu mujyi wa Uvira bawusigiye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abacancuro. Amakuru dukesha umunyamakuru wacu uherereye muri iyo misozi ariko uri ku ruhande rwabereyemo imirwano aremeza neza ko ba sniper bagera kuri 4 ba M23 bagiye mu biti 4 mu duce dutandukanye kandi ibyo biti bikaba byari muri kilometero kimwe uturutse aho izo ngabo zari ziri kuzamukira. Biravuga ko bagiye barasa bakuranwa umwe ku wundi umwe arasa n'undi akurikiraho bikaza kurangira bibaye nkaho ari umukino bari gukina ku basirikare baturukaga ku ruhande rwa coalition ya leta ya Kongo. Iyi coalition yaje kuraswa bikomeye cyane kuko n'ubundi imbere hakunze kujya abarundi ndetse na Wazalendo na FDL FARDC kazi nyuma ndetse n'abatanzania. Ibyo byose byahereye ku basirikare baturuka mu gihugu cy'i Burundi ndetse na FDL bagerageje kwitambika ngo barebe ko bahangana n'ibyo bitero batari bazi aho biri guturuka batangira kurasa uko babonye nyamara uko barasaga nabo bari batangiye kubarasamo barasa umwe ku wundi. Byibura bemeje neza ko iyi coalition ya M23 ubwo na Alliance Fleuve Congo aho yishyize hamwe na MRDP twirwaneho bavugaga ko byibura mu munota umwe hapfaga abasirikare bagera kuri 4 bishwe n'aba bamudahusha. Aba bamudahusha bivugwa ko bakoze akazi kenshi cyane kuri aya manwa aho bavuze ko urugamba rwakoze ari urugamba rwarwanywe n'abagabo bagera ku 100 nyamara bo ku giti cyabo uko bagera kuri 4 bisha abasirikare benshi bavuze ko batagira ingano kugeza ubu ngubu nta mibare iratangazwa ku ruhande rwa coalition ya leta ya Kongo y'ababa baguye muri urugamba rwabereye n'ubundi muri imisozi ya Mikenke ndetse na Minembwe mu duce twakomeje kukubwira haruguru aho leta ya Kongo akomeje kugerageza kwigarurira ariko bikaba byaratangiye kubabera bibi cyane. Aka ni agace ka Pwezero kongeye kumvikanamo ko gashakwa bikomeye cyane n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo binavugwa ko kabara agace keza cyane kamutse gafashwe n'uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo. Gusa kugeza ubu bamudahusha ba M23 ngo nta muntu uza hano bari kwitoreza kuko igipimo bari kurasiraho gitandukanye cyane n'iki bipimo birasirwaho muri aka karere k'ibiyaga bigari cyangwa se bamwe mu basirikare bakomeye muri Afurika. Biravuga ko usibye abasirikare baturuka ku mugabane w'Uburayi aribo bagerageza kurasa muri izi ntera kandi bagahamya mu cyico. Umutwe wa M23 wongeye kwandika amateka mu gukoresha ba mudahusha bagera kuri 4 gusa bakarasa ingabo zigera ku 2,000 zari zigerageje kwataka uyu mutwe wa M23 abenshi bakahasiga ubuzima ndetse abandi bagasubirayo ari inkomere. Ngo barasaga mu mutwe mu mutima abo binaniranye bakarasa amaguru aho bavugaga ko babakuriraga ahantu mu byatsi abamudahusha ntibakomeze kubabona. Gusa ngo wanyeganyezaga n'icyatsi bamurasaga batitaye ko icyo cyatsi kinyeganyeze uko bumvaga ko uko byagenda kose uwari umuntu urimo.
ngo abenshi bavuye aho ngaho babaye inkorere bari kubakurura mu byatsi baberekeza n'ubundi mu bice baturutsemo, aho bikanze bikomeye cyane bamara kubona ko M23 yamaze kwitegura urugamba kandi yazanye ibikoresho bihambaye, aho bavuga ko kugeza ubu ngubu bafite za mbunda za mbere zifashishwa na ba mudahusha kandi zirasa kure kandi zikarasa mu cyico. Izi mbunda nizo zibasha guhangana n'ubutumburuke burebure ndetse n'umuyaga udasize n'ubundi na izuba riba rihari uko ryaba ringana kose. Bivugwa ko iyi mbunda wayifashisha ubaye uri umuhanga mu kuyirashisha mu bihe ibyo ari byo byose, ngo ntiwakwita ku gihe cy'ubushyuhe cyangwa se ubukonje, ntiyakwita ku gihe cy'imvura cyangwa se igihe cy'izuba, ntiyakwita ku gihe cy'umuyaga cyangwa se igihe umuyaga udahari, kuko uburyo bwose waba uherereyemo ubasha kuyiregera kandi ukayikontorora nk'umuhanga, ukayikoresha ibyo biba igomba gukora. Amakuru n'ubundi dukesha abanyamakuru bacu baherereye mu mujyi wa Uvira biravuga ko byibura hagarutse abasirikare bagera kuri 300 ugereranyije n'abazamutse, ko kugeza ubu ngubu wongeye kubabona bikoreye amaboko bamanuka berekeza mu mujyi wa Uvira ndetse no mu tundi duce dukikije uyu mujyi wa Uvira. Nyamara kwimyiza imoso kwa koalisiyo ya leta ya Kongo byaturutse ku bushake bwabo, kuko bari bamaze kumenya amakuru ko uyu mutwe wa M23 wamaze kongera abasirikare benshi cyane muri Sud Kivu, cyane cyane muri misozi ya Mikenke ndetse na Minembwe. Kugeza ubu ikoranabuhanga rya M23 rikomeje guhangana bikomeye cyane n'ibikoresho byo mu kirere, cyane cyane drone zituruka ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru dukesha ibitangazamakuru byandikirwa mu gihugu cy'u Burundi biremeza neza ko nubwo zimwe ziri kuzamurirwa ahitwa Karemi, izindi zikazamurirwa mu mujyi wa Uvira, izindi zigaturuka ku kibuga cy'indege Mekero Ndadaye, M23 ntabwo ibyo ngibyo biri kuyikanga, ahubwo iri guhangana nazo ku buryo bukaze. Ubushobozi n'ubushake M23 ifite mu gushaka uburyo bwose yagarura amahoro muri Burasirazuba bwa Kongo ni nabwo bari kuryoza Felix Antoine Tshisekedi ko nta mpamvu n'imwe ari kugaragaza yatuma amahoro agaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu Burasirazuba bwa Kongo. Nk'ubu ngubu abadepite bari mu nama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongeye kugaruka ku kibazo cya Afurika, by'umwihariko bagaruka mu karere k'ibiyaga bigari mu Burasirazuba bwa Kongo, aho kwa Felix Antoine Tshisekedi hakomeje kuba impfu nyinshi cyane ku basivile kandi zikomeje kwibanda neza mu bice bituwe cyane. Ni Felix Antoine Tshisekedi wongeye kugarukaho n'umutwe wa FDLR ko bakomeje kumushinza ko akorana nabo bya hafi, kugeza ubu bongeye kubahagurukira bavuga ko Felix Antoine Tshisekedi mu gihe atarimbura uyu mutwe, amasezerano yasinyiye Washington yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo bishobora kuzaba ibindi mu gihe cyose Felix Antoine Tshisekedi atubahirije ibyavuzwe byose muri ayo masezerano. Uyu mutwe wa FDLR wakomeje kuvugwa ko ufashwa na Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye, kugeza ubu kusenya byaranabananiye, kugeza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zicara imbere ku meza abadepite bagaterana bakiga ikibazo cy'umutwe wa FDLR ndetse na Felix Antoine Tshisekedi. Kugeza ubu Felix Antoine Tshisekedi akomeje kujya mu mazi abira, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zigiye kumworohera, kuko zamaze kumuhagurukira n'uyu mutwe wa FDLR ukomeje guhungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no kuba imbarutso y'imfu za hato na hato ziri kuvugwa muri Burasirazuba bwa Kongo. Ikaba n'impamvu ikomeye cyane ituma intambara zikomeza kumvikana mu baturage, hakomeza kuraswa ndetse abasivili bagakomeza kwicwa, kubera umutwe wa FDLR ukomeza kuvugwa ko ufashwa na Felix Antoine Tshisekedi, kandi bigatuma uhangana n'abanyagihugu bari guharanira ubwigenge bwabo. Mu magambo make baremeza neza ko ari nabo batuma ibijyanye n'ibiganiro bitagerwaho hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo, ndetse n'igihe cy'agahenge kikaba kitagerwaho kugira ngo bakomeze babone ubwihisho bakwihishamo, kuko nta bundi buce cyangwa se ubundi buryo bakwerekezamo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bwa buri munsi. Uyu mutwe wa FDLR wakomeje gukina Felix Antoine Tshisekedi kugeza ubwo yabafashe agatangira kubagira abagaride be, nyamara abasirikare b'igihugu agatangira kubirukana. Ariko nanone ibi ngibi byamuteye ikimeze nk'aho ari virusi yamaze kumwinjira, kuko uyu mutwe wa FDLR umeze nk'aho ari gukontorora leta ya Kongo, amategeko n'amabwiriza bikaba ngombwa ko ari we bayishyiriraho. Reka tunyarukire n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi, ibikomeje kuhavugwa nabyo bikomeje kuba gaterera nzamba. Ni mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko intambara ikomeje kumvikana iri gukomanga ku mipaka ibahuza n'igihugu cya Kongo, aho bavuga ko umutwe wa Red Tabara watangiye kwataka bikomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi. Nyamara ubutaka buri hafi neza n'igihugu cya Kongo biravuga ko nta mutekano urimo, nyuma y'uko umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi wakomeje gukomanga ku marembo, uvuga ko udashaka ko amahoro agaruka mu gihe cyose Evariste Ndayishimiye yaba akiyobora iki gihugu. Guheza uyu mutwe w'abarundi wakomeje kumvikana mu nkengero neze no hafi n'imipaka ibahuza n'igihugu cya Kongo, ukomeje kwibasira ibigo bya gisirikare, cyane cyane ibigo biherereye hafi n'umupaka ubahuza n'igihugu cy'u Burundi.
Amakuru dukesha ibitangazamakuru byandikira i Burundi biremeza neza ko uyu mutwe wa Red Tabara mu gihe cyose watawuha ijambo ngo cyangwa se ngo ube wagirwa uko uganirizwa mu buryo buziguye ushobora kuzinjirana igihugu cy'i Burundi ukagifatirana n'igihe cy'akaga urimo cyo gupfusha abasirikare benshi cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Sosiyete sivile iratangaza ko ijya kubona ikabona ibigo bya gisirikare bituranye nabo byakijwemo umuriro birarashwe isasu ku rindi kandi bikaza kurangira n'ubundi aribo bahasize ubuzima. Bemeza neza ko umutwe wa Red Tabara iyo ugerageje kwataka neza ibirindiro bya leta y'igihugu cy'i Burundi cyane cyane ubwo n'ibirindiro bya gisirikare by'ingabo za leta y'u Burundi bivugwa ko ubwo rugamba ruba rukomeye cyane kandi utabasha guhosha uko wiboneye. Amakuru n'ubundi akomeza kuva mu bice byegereye ubutaka bwa Kongo n'igihugu cy'i Burundi biremeza neza ko mu masaha y'ijoro aba ari umuriro uri kwaka w'amasasu acicikana aho baba bahanganye n'uwo mutwe wa Red Tabara ukomeza gukomanga ushaka kwinjira neza mu gihugu cy'i Burundi. Nyamara uyu mutwe wa Red Tabara wakomeje kuvuga ko nta mahoro azigera agaragara mu gihugu cy'i Burundi mu gihe cyose uyu mutwe batari bawuha ibiganiro. Ku rundi ruhande baravuga ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bukomeje gushyira abaturage mu kaga. Ikibazo cy'inzara nacyo gikomeje kwiyongera mu gihugu cy'i Burundi. Ukumvikana guke muri politike y'u Burundi nabwo gukomeje kuzamuka. Amakimbirane urwangano mu banyapolitike biri gukurura urunturuntu ndetse binahirikira Felix Antoine Tshisekedi ko nawe ashobora kwinjira muri ibi ngibi kuko niwe nyirabayazana w'iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'intambara abaturage b'igihugu cy'i Burundi by'umwihariko abasirikare ndetse n'imbonerakure bagiye kurwana mu burasirazuba bwa Kongo ari Felix Antoine Tshisekedi aba yarashutse igihugu cy'i Burundi ubwo agashuka Evariste Ndayishimiye ngamuha ingabo nyinshi zo kujya guhangana n'umutwe wa M23 nubwo byakomeje kunanirana. Urugamba ingabo z'u Burundi zagiye guhandana narwo mu burasirazuba bwa Kongo rwakomeje kuba ibibazo kugeza ubwo bamwe batangiye kwinubira ibyo bagiye kurwanirayo kuko kugeza ubu abapfiriyeyo aribo benshi kurusha abatashye mu gihugu. Nyamara Evariste Ndayishimiye akomeje kohereza abandi basirikare benshi cyane bari mu ruhande rw'imbonerakure ngo barebe ko bafasha Felix Antoine Tshisekedi ngo arebe ko yahanganira bikomeye cyane n'iri huriro ry'umutwe wa M23 Alliance Fleuve Congo. Iki kibazo cyakomeje gushyirwa mu miryango mpuzamahanga ndetse sosiyete sivile ikomeza gutabaza mu gihugu cy'i Burundi isaba ko abasirikare b'u Burundi basubira mu gihugu mu gihe cyose bakirwana mu burasirazuba bwa Kongo nta mpamvu n'imwe bari kurwanirayo. Ariko nanone leta y'u Burundi ihagarariwe na Evariste Ndayishimiye bamaze kwanga icyo cyifuzo cya sosiyete sivile ivuga ko abaturage bakomeje gushirirayo ahubwo bemeza neza ko bagomba kurwana umusubirizo kandi bakarwana umukutirizo. Ariko nanone ntibigeze bagaragaza impamvu. Abasesenguzi n'abanyapolitike cyane cyane abo mu karere k'ibiyaga bigari no hirya no hino ku isi baremeza neza ko iki gihugu cy'i Burundi impamvu kidashaka guhagarika imirwano iyo ari yo yose mu burasirazuba bwa Kongo ngo nuko bagomba guhangana n'umutwe wa M23 na Red Tabara ariko nako bisayidira bashaka ibyatunga igihugu. Ariko nanone baremeza neza ko Felix Antoine Tshisekedi yishyuye amafaranga menshi Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi banyapolitike cyane cyane abakuru b'ingabo ari nayo mpamvu kumvikana kwabaye gukeya kubera ayo mafaranga atagiye agabanwa ku buryo bukwiye buri wese ngabo n'uruhare rwe ku byifuzo bye ahazwe. Nyamara abanyagihugu bakomeje gushirirayo ari benshi cyane kuko abenshi bakomeje no gutoroka urugamba kugeza abasaga 1700 nibo bamaze gutoroka urugamba ku ruhande rw'abasirikare baturuka mu gihugu cy'i Burundi. Abarenga 1500 bafashwe matekwa ku ruhande rw'abasirikare baturuka mu gihugu cy'i Burundi berekeza ku ruhande rwa M23. Nyamara amakuru akomeje guhishwa abanyagihugu b'i Burundi kuko kugeza ubu nta makuru yizewe ajya ava ku butaka bwa Kongo ku bana b'Abarundi bakomeje kuhagwa yerekeza mu gihugu cy'i Burundi.